wacu mu izina rya Yesu. Imana ikurinda. Amen. Ndashimira Imana ko Imana izikurinda. Abo yarize mwongera muzabona ibiganza. Kuvuga iki kintu ntiyagira umuntu useka nabishobora kuba byarakubaye. Ndashimira Imana ko yangaburiye muri Covid. Imana wayibereye icyubahiro. Urashobora kuba ariko ndashimira Imana ko yangaburiye. Covid yabaye yateguye igiterane iwacu cy'iminsi ine. Iminsi ni wacu kuri sheri mbaza umwari ndamaze kumushumba n'abamushumba rero ntabwo nategura igiterane cy'iminsi ine. Korali n'igitegura n'itorero barama Imana ifite amafaranga. Natumiye korali yitwa Besaleri Murambi, natumiye Mugabo Venuste twigiye kurenge n'abagishoje, natumiye ba Stella Christine cya giterane kinini cyane. Umunsi wa mbere kiraba, uwa kabiri kiraba, uwa gatatu Mugabo Venuste araza aragisoza. Ku cyumweru bavuga ngo ntabwo byemeye uko amateraniro aba. Amafaranga yose nari nayamaze bwira Imana ngo Mana nzabahonde gute muri Kigali. Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Imana yarangaburiye. Haleluya, haleluya. Imana yarangaburiye. Agenda ndabyimuhagira fresher. Ntabwo mbizi akanyagura kuri telefone nagwa amafaranga najyaga niba umuntu ajya kuri wese niba najyaga njye rimwe na rimwe ariko nkumva umuntu ibura yarambwiye ngo numvise indirimbo yitwa no kubera Imana n'indi yitwa niseguye ngo ndahezagirwa akamba mu gihe mfata amafaranga. Imana yarangaburiye. Utegeze name ubu ndi gukora album y'amashusho ndabura indirimbo imwe ko album y'amashusho nziza irangiso. Ndashimira Imana tuzagaruka Imana umugisha. Uretse gukomereza asoreje